Thank you, Minister de Mesa. Good afternoon, ladies and gentlemen of the press and others here present. It is a pleasure to stand at this podium and give words of support to the government and the people of Aruba. For me, this entire matter, and hence my reason for traveling to Aruba, is quite a principled reason to start with. I believe that this again is a show of lack of respect for each other within the kingdom. And some of you might recall that in the year 2013, the government and people of St. Maarten experienced a similar handling, a similar treatment by the kingdom government. At that time, it was about an integrity investigation that the kingdom government wanted to impose upon St. Maarten. The government of St. Maarten, and me in particular, having traveled to the Netherlands on several occasions to express our disagreement with the way that the kingdom government sought to give an instruction to the governor of St. Maarten to have this investigation carried out. When we raised our objections in the Netherlands to the kingdom government at the time, it was felt that St. Maarten was objecting against an integrity investigation. However, we stressed then, and we kept saying, that it was about the way that the kingdom government wanted to treat St. Maarten. We also indicated that if it was accepted that the kingdom government would use the person and the office of the governor of any of the countries to carry out something that the kingdom government wanted to do, like in the case of St. Maarten, an integrity investigation, to use a Dutch paraphrase, the heck would be van de dam. And clearly, you will see that the kingdom government is more and more using the position and the instrument of the governor of these countries to execute and interfere in matters that are of the autonomous countries. Even more so in the case of Aruba, Aruba with a much longer history of being an autonomous country within the Dutch kingdom. So for me again, and for St. Maarten, it is a principal issue in terms of these type of decisions taken against the objections of the countries. And naturally, I have followed the whole event, the whole situation that has developed on Aruba. And in addition, of course, to that principled feeling and sentiment is the fact that there is a very long relationship between the two countries of Aruba and St. Maarten. The cooperation that we have experienced from one another has been a tremendous one. So my second reason for being here is one of solidarity. On Sunday last, I instructed our Minister Plenipotentiary to send a letter on behalf of the government of St. Maarten to the kingdom government, expressing our solidarity with the government and the people of Aruba, one, and urging the kingdom government to bring an end to this situation and start again negotiations with Aruba on the basis of equality and respect for the autonomous position of the country of Aruba, and by extension, all of the countries within the kingdom. So the other matter is one of solidarity as far as I am concerned, and as I have this opportunity, for which I thank the minister, to express those same words to the government and the people of Aruba, one of St. Maarten being in solidarity. And thirdly, I believe that we really as countries, Caribbean countries in the kingdom in particular, need to draw a line in the sand and establish that there are certain things that we will not allow to infringe on the autonomous position of the countries of the Kingdom of the Netherlands. So with those three reasons in mind, I am here today, and again supporting the government and letting the kingdom government know that at least St. Maarten stands in solidarity with the people and government of Aruba. Prime Minister, welcome to Aruba. Question: how far are you willing to go besides the letter sent Sunday with your status towards the Dutch? How far are you willing to go into this fight? How far? Yeah.
Firstly, of course, like Minister de Mesa has expressed, I am counting on a solution to be reached between partners, because I believe that common sense must prevail in this case. The position of the Prime Minister of Aruba is a very clear one, and I think that parties must let common sense prevail. Other than that, I believe if we're not getting any results from that call on common sense, that the countries, the Caribbean countries of the kingdom, need to jointly express our position towards the kingdom government and see then if that would evoke a feeling of wanting to cooperate, a feeling of wanting to negotiate and discuss. So first of all, I hope that the kingdom government and the government of Aruba could reach an understanding that would then clear this impasse that we're at. And again, I hope common sense will prevail. That's one. And secondly, if that is not the case, then I think very urgently the Caribbean countries, Aruba, and I can speak for St. Maarten for sure, and hopefully also Curacao, can come together and put very clear our position on paper to the kingdom government as to the handling by the kingdom government and the treatment of these other countries, and our objection to the treatment that has taken place. Good afternoon, Prime Minister. Do you know the main reason why the kingdom government has taken the position it's taken? The one for Aruba, yes, in the case of Aruba, of course, I have followed arguments from both sides in terms of how we got to where we are today. But again, whoever is right in those arguments and in those technical details, for me, what is important is that the kingdom government, in taking a decision, could put next to it the due process that needs to take place. Due process like intern appel. Due process like having the Raad van State heard in matters like these. Like I said earlier to Minister de Mesa, if these matters, that is the only small influence that we have in decisions by the kingdom government, if these matters are being discarded and put aside, then what is the use of our participation in meetings of the kingdom government? Okay, the main reason for the kingdom government to take this position is that the national debt is over the 70%. It's 74% and it's heading for 80%. That's the main reason for taking this position. Is this a reason to take the position they have taken, or could there be other way to deal with this? Yeah, and again, it is not what led to where we are today. It is what instruments are being used to impose certain decisions and instructions. That is what we need to be looking at. Other than that, I think the government of Aruba and the kingdom government, they are well prepared to have a discussion about, for example, the national debt one way or another. But important, and for me, and it should be for the other countries in the kingdom, is the instrument, I don't want to say illegal, but definitely an instrument not meant for these type of situations that is being used by the kingdom government, and that's the governor and his authority. As a follow-up to my previous question, have you received a response from the Dutch government since you sent that letter on Sunday? Not yet. Do you expect one? Do you want one? Are you expecting one? I surely expect one, and if not an answer to me direct, I surely expect some consideration for the request that has been put in the letter. By going with Aruba, signing on Aruba's side, looking at the situation right now, are you not afraid that the Dutch you'll have a repercussion as far as St. Maarten is concerned? You taking the stand against the Dutch government? This is a stand for the autonomous position of any of the countries. And sometimes in life, you have to take a stand for the things that you believe in and you feel strongly about. And interference in the autonomous and internal matters of a country is something that I feel very strongly about. Okay, the last point I mentioned just now, the national debt, according to Plastic, it is because it's going in such a way that it's not desired. It becomes how they say in Dutch, koninkrijksaangelegenheid, a kingdom, what do you call it? Matter. So, do you agree with that point of view?
Not necessarily, and if it is a matter that affects the kingdom, then it should be discussed between the kingdom partners in the way that partners go along with each other, with respect for each other's autonomy and for each other's internal self-government. So even if it's a kingdom matter, even more so if it's a kingdom matter, then the way that we deal with it should never be on a unilateral basis that one country decides via the kingdom government, nevertheless, decides that this is the way that we're going to solve the problem, whatever that problem is. Lo bom explica toch se Aruba que da clara awe essa está indicar que no futuro essa aqui luta com lota sustenta também para demais países no reino. Se Aruba acaba com Kiko. Se Salibon? Se luta aqui Salibon para Aruba também está sustento para reino em sua totalidade ou outro país em Rumang do Caribe? A Amisitania, questa è la verdad. Sim, não, a mitad de pergunta para a ministra da Mesa. E cosa fuori ieri noite também a ministra da Mesa anunciou que Aruba mandou uma proposição para Hulani que supostamente lo bem uma resposta. Isso aqui é um lugar e mirando que o tempo transcorrido está nesse lugar também para, ao menos divulgar. Que é a proposição aqui, tá? Tem linha de comunicação, tem comunicação e nós estamos guardando ainda a possibilidade de pôr chegar na fim. Pero esse não tem caso no momento aqui. Parece que tem liberdade que o governo por seguir paga o que tem que pagar o seu projeto para executar para o tem toch placa de 2013. Pergunta 1 e 2. Se tem a chegar Aruba acaba, não está controlando acaba no qual hora papia ou que passa último 24 horas aqui? De parte do CFT, lo menos passou nota algo que o governo de Aruba está bezig com ele. Se CFT tem, se não tem, ou se não está fazendo algo, esse lo trabalho de auspício do governador. Então, esse não pode dar contesta pe. E parte se de placa tem limite na turcos e esse significa agora tem déficit também, que certo momento a placa lo acaba. E placa não que está usar agora aqui para manter o governo e serviço andando. A placa não que tem para a AZV, a placa que tem para a Aruba Tourism Authority, a placa de AOV enzovoorts. Dus Eman também tem crunch agora, que Aruba está em situação na AZV, que ainda pessoas não que tem para no buitenland para tratamento, não lo pode se não tem placa, ou tratamento no hospital pode barra de serviço, passou bueno para cumprir com a placa que vamos ter para material, mas custa conta para ata. Efeito desse aqui porta o dramático para sobrar se não tem placa para borrar se é propaganda necessário é consultação que botasse normalmente em país internacional bota cai atrás esse não significa que manhã ou outro luna turismo por cai pero se sigue se sabe toma lugar bota vai mira caída de turismo de algum luna já o e que vai estar o dramático para a economia de Aruba. Sempre tem que compreender quando é possível que nada controlar e o governo da altura de sabe. Sei que mesmo o controle de CFT, Aruba está controlando. O governo na altura, mas que é normal que o governo, mesmo na altura de sabe, mas só está dentro casa e o governo está dentro de casa. Não. Se CFT tem o governo não tem nenhum arreglo com o governo de reino ou com o governador para a execução de qualquer trabalho de CFT. O governo de Aruba não tem esse. CFT, se não tem, não luta, se o governador porta, mas não se o governo. E não tem nenhuma entrada e cooperação do departamento de governo. Passou, esse estava bom, claro, a posição do governo. Que a pergunta é, lo bom passar no governo de reino ou no governador. Mas de parte do governo de Aruba não tem arte nem parte de trabalho que o CFT está suposto estar fazendo na Aruba Aue ou de aqui. Se a senhora manda comunicado para você manda notificação para o seu departamento que não está dando nenhuma informação a nenhum grupo já foi? Isso é correto. AZV, etc. Pero para lo que está placa de ATA, AZV, etc.
Isso para que você está compreendendo, pero ainda, por exemplo, a gente está chamando na rádio, está apontando com uma placa de salário. Ministro, por uma claridade definitiva, Ribasaki? Esse aí, me te querer, nos colegas ministros de Finanças por dar mais claridade, pero de lo qual me compreender com esta cash flow management, dus placa que tem, tá boy de controle e esse aí não significa que amanhã não tem placa, pero sim está virando todo dia e reto está virando mais grande. Minister, hecho que não que a CFT inspeccionar alguma ordem para não cooperar com o CFT e o governo de outro bando está provando de que abrir com uma comunicação. Você quer esse país tropa em vez de goodwill gesture para lagar um trato, se não tem nenhum problema de CFT, se não há nada ilegal ou malo, why not let them do it? E in the meantime, tem a porta a abrir para o outro. Hulano diz, não, o bolso das tropas não se investigar, então a porta ajuda com o bolso que já era, 6 minutos cooperar com o bolso. Tem possibilidade? Nós não temos nenhum problema com nenhum onderzoek, investigação. Pero nós temos problema, sim, com o momento, com regras na lei, nossa Constituição e nosso Estatuto não há de respeitar e está imponer algo que vai contra o espírito e contra nos leis, é inaceitável. Então nós não vai cooperar com algo que está contra de nosso mesmo Estatuto, contra nossa mesma autonomia, nós não vai cooperar com nada assim. Me te compreender se per il momento aqui bala de dentro terreno para sobre feira noite ou de abisa com Holanda tinha um acordo para a cooperação e era por logra. Visando se portar pouco mais. Nós que chegamos a um acordo, aceitam conjuntamente acordo de dois partidos da CIE. Nós chegamos a um acordo. Nós não podemos que vamos cooperar para qualquer país bem trapar nossa autonomia. Então, lá na CIE, então nós seguimos discutir. Ou para algo. O primeiro-ministro de Sint Maarten abisele op duidelijk. Wat para o direito na Cubatim, wat quer o direito fundamental mensen worden protegido e nós por laga outro desafio de e tant aceita ok para ele ando nós seguir trago outro negociar riba algo. É inaceitável. Me quero toch bisa para sua pergunta que o senhor Hilário Tatim, algo netamente interno com o primeiro-ministro de Sint Maarten. Me querer é mais melhor ora nos contestar para sua minota querer eticamente correto tampouco vai contra governante de outro país para interferir em detalhes de país, mas me quer bisa. Ok, me posso ir outra, me está contestando o rato. Me quer bisa que é assunto de 70%. Aruba, com Holanda, su deve nacional a progressar, mesmo coisa com o outro. Aí passar, Holanda, su deve nacional, em comparação com sua economia, estava a 73,5%. De Aruba estava a 73,5%. A economia de Holanda, ano passado, estava negativo, que está quase negativo 1. De Aruba estava quase 4% positivo. Desemprego na Holanda está muito mais alto que o de Aruba. E aqui, segundo os pressupostos, o déficit pressupostual é 6%, se me está correto. E o de Holanda é 2,4%. Agora, vai fazer uso de artículo aqui e de uma anwijzing, da maneira professor Elsiga avisa, que é desproporcional de par de middel que usa. É assunto netamente interno. Não está sendo que não tem redress. Não está sendo que Aruba não pode sair fazer. Se você é rapporto de IMF, já que tu está 3 rapportos em diante, e porta não está querer de nós mesmo local não profissional. Usa IMF, usa Standard & Poor's, usa Fitch Rating. O que é dentro que bi com a situação de Aruba está em caos e não tem redress. Então, eu também realizar que maneira primeiro-ministro avisa estava innecessário para usar o caminho aqui. Tal qual professor Bouchard avisa, tal qual professor Van Rijn avisa, tal qual professor professor último que AWE asaca su Elsiga avisa que é innecessário para usar o tipo
de par de middel aqui e innecessariamente tá dando em relação de reino holandês. Ok, toch. Vendo back di ba assunto di CFT, aumenta, senhora Luís Maduro avisa que a tarefa de CFT tem cada em KB. E KB tem algo legítimo. Então, estão com cooperar com a tarefa que CFT tem, é acto contra artigo que está toca o regulamento de ordem de governador. Bota na altura de ponto aí. Estava a saber que o senhor Ruiz Maduro está juiz base de conflito não constitucional. Aparentemente. Estava que este assunto está dando veredicto riba lo qual mag e não mag. Então lá que sei para sua responsabilidade. Nós põe posição de país Aruba e governo de Aruba hope duidelijk. Mrs. Westcott, question. English, Fabio? Okay. Ora que tadi probably CFT bisa ku CFT não está funcionando sobre a corso com Sint Maarten, depois de CFT na situação financeira de verdade não à direita. Me pergunta na Primeiro-Ministro tá a situação financeira depois que o CFT faz o seu trabalho à direita ou ela vira mais pior, maneira que o corso está implica. You know, CFT has not been put in place to improve the financial situations of the countries. CFT has been put in place, and in the law governing CFT, there are certain conditions that countries need to live up to. All CFT is expected to do is report when those conditions are not being lived up to. Looking at that reporting, yes, St. Maarten has made progress, not only because of the CFT, but because the country of St. Maarten realizes how important it is to keep its finances in check. So yes, there's room for improvement. I guess in the financial situations of small countries like ours, there will always be room for improvement. And clearly you're seeing where governments have to make a choice. You can decide to have a very conservative financial management. You put aside whatever money it is that you can save as a government, and you do nothing for your people. Or you can decide that you will try to find that middle line and invest in your country for the progress of your people. But once you do that, realize that you are going to be accumulating debt, and you're going to be, so reason for the improvement of the financial situation of St. Maarten. Are you saying that, would you go as far as to say that Tito, dos preguntas más, tiempo, ¿no? What I was saying was, are you saying that had CFT not been in place, that without CFT's help, St. Martin's financial situation would have improved, or a little bit longer than normally, but it would have improved without CFT? Yeah. It would have had to. Any responsible government will have to find solutions for the financial situation of their country. And St. Maarten would have been no exception. If it was not a CFT, we would have had to find solutions for whatever the problems would have been or might be for the country of St. Maarten. And again, St. Maarten is a young country. I don't want to use the minister's press conference to talk to you about one of the reasons for CFT and how, in the case of St. Maarten, that failed us. And that is the debt relief. But again, I don't want to use Minister de Mesa's press conference to explain you that. But it's also a very other principal issue. We as St. Maarten have inherited a debt that we have to be paying back the Netherlands when we became country. And that was the surplus of the debt that was not cleared when the countries of Curaçao and St. Maarten became countries on the 10th of October 2010. We inherited a debt of over 200 million guilders that we need to pay back. And on the other hand, the so-called debt relief, St. Maarten did not get its full share. So the CFT story needs to be seen in the context of that.
Why was it created? So that the countries, the new countries, would not fall back into the situation that existed as a Netherlands Antilles. But we as St. Maarten, we have the responsibility to pay back part of the debt that was the Netherlands Antilles, over 200 million guilders. So in that context, we look at the CFT. We thank the two ministers for their kind and Mr. Mike de Mesa.